Tapi maka tu kan jadi ko pananakang itawit pa. Apalagi yo kumakundai si cocok lada yo ko pananakang maka ya na angkam makundai pananakan nomorosi di malabor itu yun nawarang paranah. Namo de gagamakan katok. Yang kedua yo ko pananakang itawit mololopula na di nande tuwa. Maka tiap aja minri ura alun na bulak matanda. Yan ang kasita suri minri, yan ang kasita kote, yan ang kabola sa itanga suri minri manan na kalujan dari mana itu sitangi. Sini na tuwa-tuwa labi yung kihadin makanya tabi ang kasi di padogan napaguruangi andre guru tapa hikmat iya na situngan napadogan buray manangi situngan nalasana yukuna watak kanili makanya itu pandita tak sidimi padogan wat di buray manangi lasan na tau makanya guru tayanang kalau taya sau baca ye padogan siyama uli na yuku urat na buku-buku yan ang kanana na tiapa ya maluli susumun na natong makada kilo isa na anay pala di mata atau wita tandra serat na tabaci bikatalu baraka na dinayaji mana sebayan na yan ang kanara na tiapa ya maculok tabaci ye pak dongangi macaji wipat tahun na tatimpo na kana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masumangat manang mupah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa sunnina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala wal fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan pemerintah setempat Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, yang saya hormati dan saya muliakan pendiri Masjid Baitur Rahman Hak Jatime, dalam hal ini keluarga besar Bapak Haji Hussein Saidah, yang saya hormati dan saya muliakan para pengurus masjid beserta dengan jajarannya, para pegawai syara, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim sekecamatan Belawah. Sidina tua-tua walabi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur mamujitan digangka lori sisi araja aku wasangan nafungala ta'ala. Nasabai dalanay waniwi tentunya nato pada kamana siya dapo-dapungan, nato pada kamana si sumo siyama, nato pada kamana tak kita baju ilalanay waniwi ipasiyama inasabaan o macawi, ipasisumo inasabaan o mabilah, maka musti malapani-pani inasabasit di pagkaswiya kami na matuwa na maraja risisi na kung Allah Ta'ala. Memagi-magi sebuah peringatan Isra wal Mi'raj yang kita lakukan di malam hari ini, atau pemancajiwi patampak parakan nama masih nadi gaga iwalakangi ditujuna ini atau matempet nafungan Allah Ta'ala sengadin apawala suruh bapak masih nabi puangi salawat naniya papa salama masa ifomong kalori alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti iya si mata jalu kangi asalamatang akatuwa ngawal walino akatuwa ngawal akhirna na iya sururai lolongi pamasina
upapahanap punay to masalawain na niya to mapasalama masalori alim alamin na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tatofadan kamanamuah tatofadan makalik ya risalah kabitarai dan lihat tupuri awal gading itu lagi yasin nabi pangkulawak maka dari gagaya katai di gagaya si mata-mata sengalina atau wada tomilu salama iya mana di nakadaana na tomotoa burwani na niyang makunday tomilu salama liliwani tomilu salama siliwangan. Makanya inti segala doa ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua wali di mata cenga di bintang magdararari na sabab padongan ya na pura ki masumpajan na tomerilaw doang maka di nagagap paduangan tutu iya mana sin na padongan iya ko tomerilaw doang ya ko ibacay na sabati fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalama ke dicin na dino assalama ke dicin na akhirat na tumamila rifajalan fungalata maka di guruta jana angka to milodo wa tamaka labi na wadongan na tapi ne kiya jana milodo na takode na tutu ipatutu na wadongan ke saman na di na suku tu wadongan na tapi ne kiya jana angka to milodo wa na di na siaga wadongan na pala tapi cukup yang ia baca ketika dia mengangkat kedua tangannya memohon minta kepada Allah dia akan baca sengadina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar maka yakin dan pasti nololungan ni dicin na dino nololungan ni dicin na akhirat na mabela huli ko bacalan kung Allah Ta'ala maka kami siapa yang koto salama digagas sengalina duan rupa nomor sindi sampai na sabak riuran nunna fungan latala kitujun na pagkasuya musti matinulu panamananungang ijamah yang kedua syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nantinya. Sinin na tomato malabi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dito kagpagagat sa karudo ha makanya tabi milo adang pangabuk yung pusite watu tak apa ya sitongan na watu istirahat watu tinroh makanya ya ko ya macarama dito metalada ya nasalasay cara makuk pa yato na sinin na tumatamalan di jamaah yang dimuliakan Allah iya ko ang mulukang ibicara irampai ritujun na sifat kilomalabi na nabita tapi iya ko ang mirajagag nombor ki 2 pakutana aga yero nomor siti aga pasabari nabita ipamiraja aga napuli na ipamiraja ni ganabi purana ipamiraja riyuluna nabita. Makanya ada beberapa nabi yang dimiratkan oleh Allah sebelum Nabi tak. Jadi angka memang 2 surah nabi ifamira jariolo na Nabi tak. Termasuk pangulutan Nabi Ibrahim itapangi ri api malumpa-lumpa justru di tengah kobaran api dia kedinginan dan menggigil magi fassalama rifungan la ta'ala afa anudena situru elona buangi salama atanna tomatoma lebih kiat maka dai andre gurut tayanang kambo agaga na de na situru elona buangi pasti de nakajadiya makai temakau abi tepatok do anu maruncing tepaguno anu mawosoy ya paya tuwa si tinaja na de na situru elona buangi pasti de nakajadian salama Ibrahim mari api malumpa-lumpay maka itulah waktu dimi'ratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pangulutan Nabi Yunus nasalay umat temaga kaduna tiya mangkalinga baca tiya mangkalinga ada iya mak ko balili
ilalawatan na balewe na sabatas salan na nasalay umakna makasuyo riyorona huwangi ilalawatan na balewe salama ang 40 hari ang 40 malam di gata na batas sa ngadin na la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, maka itulah waktu dimiaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pengurutan Nabi Musa dijuluki sebagai kalamullah, nabi yang mampu bercakap langsung dengan Allah, salah satu disuruh mampu komunikasi langsung sama Allah Ta'ala agana seekuan tapi tak sayu patak serikuan mengimeje kulana tepaku sombakina sebatan rabai pejempu, maka Allah turunkan cahayanya. Nah panonno tajanna hungan la ta'ala tak bikuluwe hajuru buluwe maranna silolona pangulutan Nabi Musa 40 hari 40 malam maranna tungkat na buka matanna agi ni tayato hajru unro wasona tajanna hungan la ta'ala, maka itulah waktu dimi'rajkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah ipamiraja tanggal 27 Rajab annaratuna 20 di Masehi 10 Purana ilanti mancaji suro telutus sebelum malaikat dapura dari Mekah di Madinah iro watwero iro kaadang iro italai amul husni. Ada yasanya amul husni tahun kesedihan, tahun duka cita, masari nyawana tinna nabi tamade tori wajinna isuri pamasena kungalata. Nika tori wajinna amurina italai Abu Thalib menjadi sandarannya Nabi. Nairo Abu Thalib falabi aruna nabi tak. Dewa gawarani ada kafir gangguin Nabi ketika Abu Thalib masih hidup. Tapi nasabak pembaikotan yang dilakukan orang kafir afairu waktu ini gak mau kafir tahan andre na salengi tipu inungan na salengi na luru mamimi dukuna Abu Thalib na malasa na sabalasan na lisuri pamasina hungalatahan kaluhura mati na muri na mati si baynina tori bonina pangulunta Siti Khadijatul Kubra maka iro waktu masari nyawana anabita masari atin na nabita makanya untuk muraini sara ini nawana nabita maka Allah Isra mi'rajkan hambanya tumatawalabi yang kiamat. Apa itu nabita tumatawalabi jamaah yang dimuliakan Allah 30 mundo ilala parimanan nindukna matimina miambukna jadi bimita tajak kulinong maganakan ng tungurna mati sindukna jadi itu nabita yatim piatu ketika umurnya anang tamu tamaki aku tamaki indok dua tomati nindok na mati nini na Abdul Muttalib narati dua na ratuna 20 di Masehi maka dua tori hojinna lisuri pamasina huwangi amuraina na bainina tumakamalabi yang hati makanya yeko tomak bicara amat yang ngapak dega katuri na mati yeko tomak bicara amat yang ngabupak kemana itu masana tahu ini tumaring kadingan kamana masa kawijatan kamana masata toriboditan kamana masana teganya semakarang kamana masana ang kamatu na ang kawatu musalay wanwaan jadingamu ang kamatu na ang kawatu musalay jamajamamu musalay warang parang musalay toribodimu upatna yeko nadafi ni juga nadafi ni matingang itu makamalabi yakihani makanya makanya Allah Ta'ala ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un maka daya tuan walinun ralipalipan apa ya tuan walino pada lekbat tasik maluar diolah maluar tamakiwiri malu tamakigaka tapot tak mailo yunri atunangeng tau eri puang iya lebih pasirita ya labasa serekuamang nato salama riwan walino mananu salama riwan walino siwalino kunganataan maka na guru tatanto sakong korito ngagi akatani kori pacingin lete kori lempusan de kori pasunay serekuamang salama rito yun na wakdo apa 120 surat tongon ilana tampuna indok tayo na rawatu na siya mo nyawata na tumuta na iya to hakikat na nyawit kulik ko'y angin ifancagi wirupa tawi apa sulapa na mancaji rupa
Makanya diserupat tak apa tanang wai api na angin. Maka ya to na biasa nalis sanu-sanu atau matot dari yulu ya nama soko jadi apa warna na soko na. Jadi makanya engkau soko warna celak, warna hidi, warna putih, warna bolo. Iya tu tomatot dari yulu na jami sanu-sanu na sabat na pahani. Iyami ijami sanu-sanu ini pahani ya nantara ijama ini pahani maka nanda guru tak macam itu apa dolan ini tu biasa na pakai tema soro-soro apa iya tu apa tak na pahani na sabat na jami apa matan re pahan nama dulu si bola anak apa iya kumatan re itu pahan nanti mega pangkau ke makurang ate. Nah makanya ada mesik di pangkau kasi sebulan paada maseromlak di mobil itu sedia pangkau terbuktikan tanpa papudin dari kuali nah iya si sebulan paada makanya pangkau kami naman jadi yang batira atau mata terjun iya muhai ini matan ripak disay nama kurang paham batongan na iya ku cerita hebat na saman na iya kawak betul selalu isuri loyo ini kagak nisap ada maknanya yoroh soko calai pole ko apiye soko ridie pole ko anginge soko putewe pole ko waige soko bolonge pole ko tanai oli najuku pole ko tanai urak buku-buku pole ko waige napasat nyawata pole ko anginge napasut tak darata pole ko apiye silura apa paslan na mancaji rupa maka yatona ifatan tu apa paslan itu yun nawawan na tolidu ada manasya nomor rosideh manasya jalan tak yang kedua manasya senangange yang ketiga manasya totota yang keempat manasya dalek tak tidak ya sedalek ia tu dalek kurang yukur dia nawat dilebih dia nawat dikurang makanya namo magalah dan nalasan nanti komplikasi nadi panagan nak dalek nadi nak mati tapi yang nak dalek nanti namo ni nak mati sojoto batongan na inagan na dali natin na mo din ang malasa matito makanya tadi iya iya lumili pahani talus yurupa tapi din napada layangi baraka layangi waramparan layangi dali yasengi baraka patumbo anu tiaca putulita tambah iya na to hakikat na yasengi baraka maka na yung tanapi lang tambahan nikmat yan ang kamwalagang mapunay na rin na milo capo justru salalu bertambah pahani yan na tuhagi ka na yes ang baraka na biasa maka na guru tatalik cili kung baraka mo apa baraka ini tuh mapak gana itu yung na rumah tangga ay kacet dek gana may gagana mo to tapi yung kawarang ano rin na milo gana tiapa aja tambay Pak jadi tu orang parangi inam engke si di me fagan nai dua engka dua mile fagan na taluman di na milo suku italai orang parang apa tiapa aja kurang makanya ya ko orang parang yang bicara cerita to melo cukup lawiawa aja mucing alau yase syukuruna hayya mamutur mapuyanu masadidai syukuruna hayya masapeda mapo hayanu malalangi belana nalangi lentu masigi de panamakan jarang penanyawana tiri pusen lakama itawe maka itu malalangi syukuru kahayya malala mapo bali boleh mendek kolesterol nama buat dicakot-cakot na salau fakitan rujo lo rumah sakit mati to manasim makada syukuru kahayya manasa mapo sedika maraku lebek lalu ya makanya tomilo syukur itu yun nawarang farangi beko carana tu syukur cukup lau yawa aja mo cengalau yase apa ya na cengalau yase tika kita tu boleh na tonani ni itala ila sana warang parang apa maka to jera iko ke kita itu apa maka itu na saya ko kita itu nang kato malampi bulu-bulu mata na ke kita gitu ni tanah bali bola naman ni wala wawi bili tayen ni tanah bali bola naman limotro milite yelia mamimi duko na lakena nataro reso kelangoli na masija mau bang makanya yan ang kaburuan ni masija mau bat tanraba ini na makun ray pakbulu laktay awa ira na buwan kada tumilo tuje pada to ada kuniga tumilo miwa pada na pada bukit tahu makanya jadi mu cengalau yasi apa ya na cengalau yasi kina kan na itala sana warang parang agala sana warang parang SMS tisayasang SMS
senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya nak katumanya mengatin nami te bali bola nama susala saya tu aja mau pak boleh kasulang mi boleh. Ya nak katuma susah tin nami te bali bola namanya melasa. Maka apa ia kau tomak bicara lah senada aja kagak tu di nama melasa tu mau tomak lebih yang kia hadir. Sini nak tomak lebih jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi ya saya dah kurang yukur deh nawat di lebih deh nawat dikurang. Makanya kesalahan kita biasa kejak milodah maka deh buat tambah yang ada leku. Ada milodah buat tambah dan awak dah kurang yukur deh nawat di lebih deh tu nawat dikurang. Tapi yang nabi milodah buat tambah opini tu dia nawaran barang. Sini nak tomak lebih yang kia hadir. Apa angkat tu tahu? Maiga dalek nama kura warang paran nak, maiga warang paran nama kura dalek nak. Tak paham? Ada kita kerubawan. Tak paham? Maiga dalek makura warang paran, maiga warang paran makura dalek. Ya sehingga maiga dalek makura warang paran ya kirite maka suasu maka resu. Tiri pusat nak dek belo na malo bini ngalulungan ya sele capu ya sele kamu pinta po nama benih dia na sa banding asli na si baresoi tapi yo komande kaje to pene magalak kande dia na kada macan ni mapai manun rak marak ko marica maka do manam nambak mana ya nariasa to mega dalek na makura warang paranda. Tega wala yasa tomega warang para makura dale ye kurite gajin na lelewali pagawai 5 juta tasulat na tapi ito alangan yang macaning dek wandai mage nakan nakalasa gollah tapi je mita ulu bembe mage nang kakira bulu-bulu na minta kolesterol lah kare guru tayana mega musapa pahani makada mega bami warang para tapi nekia dina yang nyemangi na tolisuri pamasina kungalata apa ia ko tomak bicara rasa di gaga to di nama rasa di iya rona bita menurut sejarah na urut ta 63 tong umur nah selama nabi tak hidup di dunia 63 tong umur na telu bawala sana na lisuri pamasina pengalatan aga lasan nabi tak nomor di biasa mapat di ulun nah. Yang kedua biasa macam ke bawah perlakajena. Yang ketiga biasa menri bawah semena. Ini siagalah sata tuna makokoi. Ondroi kan ada ni bilang kok komplikasi ni. Magi nabi tanah jara malasa apa ia sunat na nabi tak ia nama tangam mandre ia mana paja mandre ia komelo imaso. Ya apa ini? Masuk pikir ina tu pajak kan? Ia nak tuan lebih je maka sula apa ia ko saimbang tama ko watakan ada ia nak kandai tela sawatakan makanya dalam agama sepertiga makanan sepertiga air sepertiga udara ia nak saimbang ia nak kandai tela tapi anu lebih itu biasa malak na maka sula makanya ia panapa aja mana ia ko masuk ya apa nabi tanya panapa aja mana ia ko melong imaso ya apa ni masuk ina to pajak kande tega yasang anu lebih maka sulang lebih palai maka dete semeng lebih cekek maka dete gerik lebih ceninge maka dete golah lebih daring maka dete takana maka lebih ludak maka dete kolesterol makanya jitu motor tayo nalo maka reso apa iya jitu tomato ya kirite pene matoy pene magala na doan rupa medjalasan na tomato misi na puso ya nalo makareso tangana reso na namada kawala kaso sa paban milimpotedo na syarat ceripana ninong ichino na nadiaji na malasa ya pini pini matoaki pini ikaw apa mega patujun na makura pakulayang apa yan na mega patujun na tinamakura pakulan na duan rupa yan na pananakaliway kan na pasuran na kaya itu manan nak tiya suruwi ele manan nak tangaso manan nak labu keso manan nak wani manan iya pina pana manan aku mati mereka tutuli manan nak tupa apa makan itu na sayo ko pananakang ito yan ang kato malampe-lampe yan ang kato manipi-nipi cek de timun na ng karas sa din na pananakang yan ang kato malampe bulu-bulu biti na patjok ka tapi maka tu kan jadi ko pananakang ito witpa apalagi yo ko makundai si cocok la de yo ko pananakang maka ya na angkam makundai pananakan nomor si di malabor itu yun na warang parang namo de gagamakan katok yang kedua yo ko pananakang ito we mololopulana di nande tua
Maka tiap aja menri ura alun na bulak matanda. Yan ang kasita suri menri, yan ang kasita kote, yan ang kabola sa itanga suri menri manan na kalujan dari mana itu setangi. Sini na tumotong yang kihadi makanya tabe ang kasi di padogang napak buruangi andre guru tapa hikmat. Iya na situngan napak dongangi buray manangi situngan na lasana jukuna watak kalili. Makanya itu pandita tak sik demi pak donga wat di buray manangi lasana tau makanya guru tayanang kalau taya sau baca ye pak dongangi siama oli na yuku urat na buku-buku. Yan ang kanana na tiapa jam malalui susemen na tong makada kedu isak na ane pala di mata atau wita tandra serat na tabaci bekatan lu baraka na dinajaji mana sebayan na. Yan ang kanara na tiapa jam macolo tabaci ye pak dongangi macaji wi 4 tahun na tatimpo darana. Makanya maka dari guru tak itu agama liman rupa bismillah tatampu ilalana. Ya dan angkat na pakai makam la liman rupa bismillah ilalana agama salamat dina kanila sabatuan dan disuri pamasina kung Allah Ta'ala. Tiganya seliman rupa bismillah ilalana agama ibacai bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi, Bismillahil mu'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Tablat. Tablat ni. Depah. Maka mana jelas sipawi. Makanya cincin pepakoli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Tamakan nih lo. Tabla nih bu. Hah? Mabela ka boleh taplak ni taplak ni sini na tomo-tomo lebih yang ke hadir jadi nasabak li suri famasina murina bainina maka itulah waktu Allah Isra mi'rajkan hambanya makanya ilalat na Qurannya maka refungan Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa masar rumah bacingi fungan Allah Ta'ala nafalulang yatanna nafajuk yatanna riwatuwani minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ketika sampai di Baitul Muqaddas naik ke Sidratul Muntaha ditemani Jibril sampai di Sidratul Muntaha ada nasa panguluna malaikat ya Muhammad at-tarrun sirutu rifungan ta'ala maka di guru tamagi na dinawarani Jibril temani Nabi ketika sampai di Sidratul Muntaha naik ke alam mustawa mitau hancur tubuhna toma-toma lebih kihat tapi magi Nabi tak ketika melewati batasan sidar naik ke alam mustawa dekna hancur tubuhna dekna hancur tubuh kasaratna apa makadai andri tak apa liseri tubuhna Nabi tak nasabari nadena hancur sirutu ripungan lata ada misalnya tubuhna Nabi tak pertama sak basiriyah sak manusia biasa yang kedua sak malikiyah sak na malaikat na punai Nabi tak yang ketiga sak malikiyah ala malikiyah sak na malaikat ya sik na malaikat nak panatonangi nur na Muhammad na fake Nabi tak karimi pakasuya 50 sumpajang tak catak ilalanna kitab barasanji itu bakal malam ya kiani makanya itu sumpajangnya pakat kasak nah yesenge pakat kasak ala komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya iro pakasuya 50 sumpajan Nabi tak iro ini biasa makanya ikurani 50 na mancaji 5 waktu maka dia urut tak dena situngan na ikurangi ia mau turun 50 waktu tak bagi dua makanya ada ulama mengatakan pakasuya 50 sumpah na terima Nabi tak okoy bicara na waktu makanya 50 waktu angkatong makadah taniya ko bicara na waktu tapi okoy bicara na rakannya 50 rakan na sumpah na terima Nabi tak
Iro 50 waktu tak pakai duit, 5 waktu menjadi wajib, 45 waktu menjadi sunnah. Makanya ya kesumpah sunnah melo jumlah ilaki 40 tu 5 waktu yang mana? Makanya kesumpah sunnah rawatib muakkad dirun muakkad, sumpah sunnah ba'diyah qabliyah, sumpah sunnah duha tahajud tawitri taubah ya komero jama mana. Makanya guru tal maghfurullah 45 waktu sumpah sunnah tomato malam bi hadis. Makanya 5 wajib 45 sunnah ikai tambah mancaji 50 waktu yang mana. Tapi kalau pandai tak pahami maka dah dengan 50 waktu, tapi 50 rakan sumpahnya nak terima nabi tak 10 piturakan na menjadi wajib, 30 rakan na menjadi sikri okol isa diwan na sumpahnya. Makanya ya sumpah wajib tu meloi jumlah 10 tu piturakan na yang mana loro tak aparakan na asara aparakan na arwa magharibi taluraka 10 siti Isa aparakan na 10 lima tambah subuh 2 rakaat 10 pitu. Tapi ira 30 rakaat nak menjadi sikri okoi isa diwan na sumpahnya. Makanya dalam kitab padila amal aga na sanabita ya nakuna ko masumpahnya na sa capak beresalat maka asikri ko cinampo napa ko bilodon. Makanya ya ko tahura masumpahnya malahira sikri ade baca ibadah subhanallah 30 Alhamdulillah 30 Allahu Akbar 30 jadi 10 pitu tambah 30 jumlahnya 50 yang mana. Maka dari guru tayanang kato masuk panjang mapamuli takak berilat tu beresalam puri mak beresalam masikri napi min lodwang hakikatna pada lekbak najame sumpah jangi 50 rakan yang mana. Tapi kato wita paham ya napura mak beresalam saman nang kabuka toko panan nasu masih jakoli ko masih tiyan aja tadi lo doang. Nah makanya pun tak tudah mau ko cina papurana beresalam mo muasikri na poko milo doang hakikatna pada lepak ya kumujame sumpah jangi 50 rakan na yang mana to malam ya kihad. Sini na to malam ni jamaah yang dimuliakan Allah. Maka tentunya peringatan na Isra Mi'raj tadi gaga sagadin na paringerang pak bu. Aga ji milih ya paringerang sumpah janta piare sumpah jangi jagawi sumpah jangi magai amala pamulang ya otomati paresa oke tujuan sumpah jangi to malam ya kihat ya nama kanja sumpah jangi makanja mana ti amala ibadah kita tapi pana masalah sumpah jangi macote masalah ibadah lagi to malam ya kihat. Makanya ya otomati telu si bangi 2 rewa si di mono ada yang rewa nomor si dikit tujuh nawaran parang na yato na tuwaran parangi palamunya wato malam yang kihat makko batewi makaswaso sapa waran para mapasipuro ni tujuh nawaran parangi laba waktu tanah soba kasibukan tadi tujuh nawaran parangi tapi baja na sangania ya otomati ya natanay di sari waran parangi pasanay makanya waran parangi palamunya nah itu sifat na warang parangi telu ipakai manreng capak namanya jika bu ya na angka to andri tinro bawah zaman na matinro mangerok moto mangiro lo mamotor rewa si matinro mangerok moto mangiro lo mamotor capak na warang parang na kapung ya na angka warang parang na otomatik manca gimana dituju na wijaya tapi ipakai masih dekat amalak huli na tomato malam biya hati. Makanya ini tu ya punya aga yang ya to capu ipakai ya to bur ipakai masih dekat amalak boleh atau malak dia ki hadir tapi dek aga si bangi celeane petak kapot ilalan neki buru ya otomatis ko iri tujuna ibadah terutama amalah sumpah jat atau malak dia ki hadir. Jadi ko makanja sumpah jat atau tuh mesti makan mana ti amalah ibadah lagi itu malak dia ki hadir. Fakutanana kendro memang ibu maradi jama sumpah jangi kendro memang maradi apa itu sumpah jangi tanya tu makan aku pangkau kan maradi jama apa itu pangkau ke sumpah jangi apa tatur ruku sujud tudah ina makan jamu tatur ruku sujud tudah tak selesai sumpah jangi tadi tu ko baca-bacana tak berilah tu beresalah na makan jamu baca-bacana ilala sumpah jata selesai sumpah jangi kan rapi marat yang ijama itelai sumpahnya okoi ati lulu kena manandungan nah wadi jadi ijame luru tak dini jame sarai magi nalangi jama-jama di
ijami magharibi dini ijami semari matapoki puri makareso iya panapasi jama oke supaya sunnah nak kada dia je mapasi jama mapasi jamu mo sini na toma lagi yang ki hadis. Makanya pesan na guru tafandri angka moy pasumpajangi maya siwa sifat nami wasiat gampalurat daripada tumalempuri na sumpajang. Angka moy pasumpajangi maya sifat nami wasibawa daripada tumalempuri na sumpajang. Ya napa sumpajang maja sifat nang kanang kawatu si temma ke sumpajana nasali itu jama-jama masalah. Apa aja tu sumpajangi? As-salatu inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maja punya tu sumpajangi benting ngapuli ko anu na caci bukan apa. Tapi ya ko to malam puna sangalena gatan na sangalena masipat malaikat ke nabi. Tapi dek na sumpajang abalalu ko to malam di jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua ya na angka tumilo lolongang nyaman na lunrak na ilalan na kumatangangi masumpajang. Makanya angka tu terlupas lah ya koto masumpajang di nawat di masyarakat. Apa ya na angka tu jadikan isumpajang na nasabak kebutuhan maka naruntuk lunrak nyaman na ya sengi sumpajang. Ya sengi kebutuhan mapamule takak barilat tu beresalat itu limanya mapapinani. Ya potese sakura pimak beresalat namanya mapapinani. Makanya jadikan kebutuhan. Makanya ya koto masumpanya ya koto mak bicara hikmah telu tu pasal ayat nasalai kiri tujuh tato masumpanya. Tapi ya ko mak bicara syariah itu ina makan jamu jennekmu na sebab jennek na panimat tarate na makan jamu tarate na sumpajamu latu beresala selesai itu sumpanya. Tapi makanya guru tak ia tu sumpahnya angka italah ipiliyah ya sengi piliyah pangkau kan na ia tu pangkau kan na sumpahnya tatur ruku sujud tudang aliput tatur haruku misujud dala tudak baca na Ahmad ia matu tu Ahmad ia matu tu sumpahnya. Yang kedua iaitu sumpahnya angka kauliyah baca-baca ilalan na sumpahnya maka itu sikr. Yang ketiga yaitu sumpahjangi kolbiyah paling ngeram. Tapi maka de guru tak ya na angka to mas sumpahjan na paling ngeram ina pake mas sumpahjan tania sumpahjan asanna yaitu aga pare tapak rukmi asanna. Ya na angka to mas sumpahjan na baca-baca mina pake mas sumpahjan takak bare latu beresalla tanya to sumpahjan asanna yaitu aga pare sikri ni asanna ilalan na sumpahjan. Ya na angka to masumpah ja taton na ruku na sujud na tudana ternyata sumpahnya ngasanna yaitu ada plek gerak badan ni asanna. Makanya angka to masumpah ja Allahu akbar ko pura ka masumpah ja mika lupa mika malibari tu kami kawat mika tuli tapi malitaras mika ngari. Jadi ni rencana ni lah sumpah jana. Maka itu tak nafas sumpahnya ni watak kalena. Tapi ni kiri nafas sumpahnya ni paling ngeran atau matoma lebih yang ki hadir. Sini atau matoma lebih jemaah yang dimuliakan Allah. Terakhir, yana angka tu piara sumpahnya nafak bu. Yana angka tu jadi sumpahnya na italali milu nanti suri pamasi na kungalata. Yaitu pas sumpahjangi pak birjama ya kumilu imate dega kana puada warika da kaminang malak bisa ngadinna kalimat la ilaha illallah. Ya nama kanjamu sumpahjan na tawi pasti ketika miluna mati menregalagana cakuro ilillana kepiwatana nama tak tulangi rumah baru-barunge purni umbasi tapu-tapue maruktu buruna arapah menti dawae polo kallae menregalaga cakuro ilillana elok nan lepak nyawana ritujunna makadhi ande guruta ritujunna pas sumpahjangi ritujunna pak bere jamaah nagaga wareka dan buadan meluna lisuri pamasi na buange sengadinna kalimat la ilaha illallah agana sunabita man akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah ya na angka tulicap pa amatingan na meluna lempu na degaga na buada sengadinna syahadat Allah dahalal jannah jamina tamasuka. Nah ya tulur syahada imalumo na magampat tapi marang ina nito kalepak lina. Ya koto mas syahada na dena kino timuta leko bawa lilata cek dek jadi syahada tak.
Tapi yo kotong makada subhanallah angka mo pare sunati mutta. Alhamdulillah angka mo pare sunati mutta. Tapi melona mate tawe. Angka kejadian melona mate mampu mengucapkan syahadat di waktu melona lempu to mata malapi ke haji. Tapi kare guru tak ia napas sumpaya muat pak bere jamak muat iwaring ia lumurang agampang atau moto malapi yang ki hadit maring hakikatna syahadat ukwe sumpayangi pangkau kena syahadat na sebab sumpayang ya na angka to masumpayang makanja taratekna makanja baca-bacana tumakninana tapi dekna syahadat ilalanna tahayyatna sumpayangna mutlak batal itu sumpayang. Makanya itu supaya ini mah tatongi na sabata kabar pakasingi baca Fatihah syahadat salawat ilalana tahiyya itu tu na sabak beresan salasi supaya tapi angka toto minum mati tiap aja maka endang dan naik kami majitu laden dah semua jelada waktu nama si siapa laden dan angke boleh angke laden dah boleh wak mana ni maka dah minta apa aja dah anda ternyata pakan dalak dah waktu nama nisi taruh ni makan dah kau sumpah jamu makanya dia masalah makan dah ni mak ya kau pakan dah mau nama makan jamu sumpah jangan salama itu apa itu tu pakan dah itu lempu manang magi makan dah tu lempu ya nama makan dah ikut dia apa dah bujan ada kan no kagak pakan dah dia nak pada boyan nono iko pada me boyan nat tehan nono lepa anak melo pada nono lepa apa dia cocok aja makan dah sale batin makanya pakandangi tolongku tapi kok pakandang na culubiangi sumpajanna pakandang na culubiangi herakna manas sama sale kandang na tomo-tomo malabi yang ki hadir sinin na tomo-tomo malabi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala maka memagi-magi momentum Isra Miraj taijami lalana yuwani namancaji wi akata jangan nasarik wamak ilulungi ngasalamaka mananung ari tujuh na sumpajangi na sabaati nulukan na mananung nanti gaga iwala kang iri tujuh na iri atam ataupun na fungan na ta'ala sangadinna sayyidung fil dunia wa sayyidung fil akhirah bahagia di dunia lebih-lebih bahagia di dino suwarin na fung Allah subhanahu wa ta'ala akhir kalam Allahul mu'affiq ila aqwami tori nasru minallahi wa fathul karim wa basyiril mu'minin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh.